Another Kenyam can also link right no guasme Nuer online TV channel Bia Kamal. Me jiram didit Nuer online TV channel go region ujin. There subscribe ko there notification bell there jatwan. Ko me take a leer mishi berech da shamala shubekiji. Bana wakala dan wo calling gajan guasme. Kenyam banangach la kuma South Sudan charoding he chikati shalka cash ne. So channel men kwen guadame. Amichiro dunge ke kach alo la mala la ne kach la jagwe kenu ejin kuäär mdi tere wich ka South Sudan mingi jiro do ke kai ni shangwan na dial la peke ko bi kach bi la lo gor ba jingat ka kai ni kutato to la demo wajin pondu la jangat kenu ejin kuäär mdi re wich ka South Sudan micha je lusa gaatku ko korga micha long chi kuäär chi jek ano ko chicken lengat ke chicken lut ko jin kom ke kuäär no mo jega kach ano chaji ko leteje no adobe dien ano dairy generation and ngoniam ano di jakob kan ngaje no de kan longa dan tekeji ke manan de kan niam de kan ko le jega de kajino cingene ro ke kach so chan ne men kon gwado me cha gor ano na me gwalo mu de rande je kwen karwada deter manyangad which nakajeno banyanga baga share long ko take message go to la lerana the deran deroda kepe katin contin tin chagor okay and around deroda kepeka so mugi koname ka gwada na chagor gwada me de kon jikanu charai kenetin contin je ka kuäär ke kach so mi jege kuäär jige ke kach jira momo di ji cholidi ki a message mitede jagmo ka generation an ngut mongon yam ano kaman chagor gwada me chagor nene the more lies you tell jeremi mila kai nya kai jini shang like the more lie you tell the more you may seem like a great leader wa do ban lede kai ni shang wa jinbo janta dan bro rep kana ko bay ngaji jin kuäär medit na me jene togare wi ka South Sudan. However, if your own children don't trust you after you gain power through deception ajene shang no mi cha jilut the gaatku tin kono kula dab jin ko kor ka mi shi kuäär chi jek ki jete ka power ka dop kacha ka dop kani du lo chi togje len yam cha kuli jogono angum de jekaji a generation da na ngun yam munyut kono de jin mi ronge ka kai ni shang lo la kanya kai je ke jek kuäär ka kai so this goes together ka ta da na Nuer men dong chikarian ngat ka ja dong bilane mi sia tok che malat ka mo par kol re wi ke juba no so jogo nan wo mlada me lada je ku doctor yang machar ano so en nam tele jerek lada je ko bi ba doctor machar ba jelun ka cha dem tok jen mi ngi jen go gur sha je yen all right aywa ka jino jiram dit so dio je de tok de gur no bi lana but in reality chi jan danen lede leni opposite ko jin bi jan kan bi jan keep do gwadam bi jek ka kach so this is a deception yalat ka gwadam a lie long mi jek ka kach so wa long no nyo de nungu ka generation atanyam a changat ko ba chikan bi lot ko mi jek dor ka dop ka ki ka dom chego nyo do anaran gur yen o jin bi jin a leader bi gurno bi yik aram bu tok bi lar sina bi deceived chikachi bi lar shi na ci gaba mislet ko guri jen ujin ba jingat ka ta dan take so te ne ton wan te kwain ga ta mala kwar ka do me bere rong mi shi ga je gan galat ka je ka bran ba long ba je so te ne di shung jo da ta la ka ja ka ni ga ne to mani yo ba gwa dan te after that ba ko paru ke ne di ala to nyodo no ko no di gwa me ran a cho de nge ke kach ko generation ataniam gori jen o te ga mu ba kana ngach so deception jaga right kacha ki roj mi tel kor
wa jeka gwata me. The more lie you tell, the more you may seem like a great leader in my country, South Sudan. However, if your own children don't trust you after you gain power through deception, what will you pass on to the next generation? Men chi kwar ku jek ka jina chaje ngatire kwar pa njin kwar ba chaje le ngata mo wa ngum de nan ka generation da nan won ya je nan go de jwa kon en me mu gor kono ba kon tok bu kon alat lan na tok ko bu doran ba kula shong lor akon chi ngwane jek ka dop kacha chure kwara ka dop kacha ka jina kaini ngakke tena to tokan diar wa ken tin yar ka dor